Muhammad Abdul Saleh ba penyacing CM lembat ba Eugene Lingdo hak santrik na yang arjar way kilabam smai kemungkinan mai kmat steng semai syaka yang roba to an gejala meklea hadian bigila job na election steng semai na raja bala constituency maurang kren constituency bat mau plang constituency la penbam smai gini gilangut ke melie da lampang ga yang roba to an gejala ba med ba Lingdo la saki gini jelang bam smai da kinong taw an na liang sunshar ba kumtu na liang persya ki observe benung tre ga yang roba to an gejala ki bah yang jeng ya melie badang temai ki MDC lembat ki wei pan. I, Muhammad Abdul Saleh, having been elected a member of the Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Shri Panyat Singh Sim, having been elected a member of the Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. I, Shri Eugene Lingdo, having been elected a member of the Legislative Assembly, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Masuk kemen haganika sngi ya kabangin yo pendap ikanika jing shimsmai hang ni po annex hall Meghalaya Legislative Assembly Secretariat nakaliang ka jungi ni penpau ka jing songo yo blai bala don ringkat lembat ni na adu ke bas sedang ka jing syakri pai ba ka constituency son khamor keneng kumu MDC te hakani ka jing atlanti news namtam ila persyang kat bala hai bor berit ban trai ringkat bagi porsionong bagi komiti berper namta ka jingbet jingbiang jongki pai pa apa ka constituency bat kumju namta ka rikhasi berkowe te ngisung kemen pat pa kani kadeka kenti ke ba de singin yo ekalat ban syakri ki pai ba kum MLA te ngasno bakani ka syuki kamde ka syuki jonga lane jungi rekan de kesyuki jong kipai ba te sisin bangila poi syakathong jong ki jingjob baro kipai ba apa ke constituency kila long hi ki jong ngi te ngaken turu limba kani kalat pathai khobor yakini ki ba kedon ki jinga kun persya menakani election baro sangut ki candidate ngaken tu banwan syakmat bangin yo benetrelang lam takabit ke biang jong ke constituency ngidang don kam shisha ke jinga teli ke jinga trelang ya kaba nginla le se ban pen odlong ya ke jing temu babah ke jungi te habaidei bat ki kampat ki babun po constituency kumbangi syam menta hakabaidei bat kanika jinglong jingman jong ka constituency bangi phai kham kerpang ru na kamenta kanika development ne ka roi kapar khamtam kabaya day kabakong san bhanam taki nong shong kita ki basic necessities kum ko umbam umdi bakin yo ko umbam umdi haman ki shnong ki ba biang kalenti ka singkien ka surong bakan sup kalik kawan haman ki shnong nangta ka jing pulia puthi baki schools ki badan hapo ki shnong hapo constituency baki secondary schools ki higher secondary school kani de ka we ka ba ngikwa let's say ban ya trailang baki ni ki managing committee jong ki school ni ki institution committee ya ka ba kumno ngin la ban kentio habide ka quality of education hapo constituency
kum no bagas sedang kakalai potrik na yeng balalai banyak kon pat menta hadin si benai nila yo ban khat yuso pat kajing angnot kajing terang jung kipat ba nila yo kalat kalenti kumbang nila ya terang pat kani kalenti kala play kalat pat kajing terang kajing angnot kajongi kumu pat ba konsuensi nila yo kalat mangin yo ban pentelun ban penolong ikam badang sa teng coba ngaso ban ong ba ka football hi menta hane gari India ro ka adai ka wei ka sport ka balakio pat ka ba ailat ba aikam ai kamai ka ji gibun khana hane gari jongi ba kamtam ni kum ka Meghalaya ni don ki khana ka badan sa ka phong pat bangangai skemru bangatip hiru bak makidan ka bor kidan ka potential bakila bakin nang itur skmat ba kinwara yak lawai ko kana ya long ying long sem bijongki wa hiru bat tu ki banai mesin ki ba kindai banyak tur skmat kidai banyak mi skmat seluruh de dari bai lakai ha jalla na shabar ke jalla ban shlor kajing seluruh ke ban pen sawan ra ip kajing job tapi hun tam syong ha snong le jong te kan numela mipi sa cengai nga kerpat kumbangar wayat kelenti idon kam bangin pensiluri ki samla gi jongi bangin aikti yaki makin penting yaki no makin nang itu skmat bak makiru kin yo kalat kelenti bakin yo bakar resan makin kentam keresan ke bakongsan makin yo banyak kun baban pen i la kisap ki pang jongi lalu dang ret ngatrang ban laka football ndrai ngaklem la yo kalat ban pitibit pensan ni lede hakor ko milaka kono dang red ndrai meta ngaso ban pong ba ni bro ki breo ni don kasap ka pong lai jong ade kaya puli puti ade ka yang sport ya put ketem ki paper ndrai ngakwa ban encourage kan ba ngin pin sluri khna bakin shim ni la kisap ka pong ji ban pitibit ikin ro ki dang red bahado da ki yo kala makin telah he tamat ke experience ke jongki bakil ayo ring bakasa pong jongki kala kamyar bakal kamhe bakala ke jemu ke perkat jongki ru namanta kisah ke pong jongki ka bakidang he nan san kinak sutu ka capability ke jongki bakila namla baling bakasa ke pong kan wanra eki keso tengah kamba ngiru ngirim pislori kena nadu dang red pangi di ban air bang ha kan kalian bangim de ban thol ki tang na gajing nang gajing sta kulit pati ndrai ngirim ban thol ki na kasap pong